Mia muno na indo mwancho murigereri bonekero chiaragire Chinsa Isato ngwege na kwabero gokwego kyasemero berionsi getaseni kya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii gukwarigania SMS ya Amayia iro ngumenye muna nara ya na kwariganire asenchera ere yobwikiranu nyina nabakwenda otonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube twatwetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo go twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito ngora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga manke iriteriane Everline Osero tukubatirane kwene kya wikira sense bwimenyererio nigakoro kwa Joshua Auta kabana into ikomoyerio Amayia ya Chinsa Isato ni otoko ya chaga kurwase county ya Kisii ya wasensemo ya bamenyi kurwase kenyoro kia ria isoe yo otoka se ward ya Gesusu ebunke ya Nyaribari Masaba beso kire na kwemurunganiria egesunte kyabeira sayo asegeka yechi Isato kubwatkana noko wa kwemete yestima nabona nigo abamenya ubaganire company y'umurero ya Kenya Power kwene kyabuna yekirira sayo nakoba korera omuchando yo muri keito Josephat Amisi Robote urwasenchira yobwagare Chinguru chumuriro bwestima ngati ya magani ayumwanya bantaganeti ligwikirania emirobelio yaye ya kiralituko bono egekagie chiwiki Isato abamenyi bekenyero kya Geteli ekekere imeye ward ya Gesusu imeye constituency ya Nyaribari Masaba nigo batigaire ime asegesunte kubwatekana nemete yestima iyo yaringe asensemeye kubunekana wakeranse ibono yaireire egesunte kenyale ko bagekorokana ase ekenyorekyo niki angese tuchikale gochi aitire ikabe baati ni kwikabunda ikawa lakini ngende to Mr. Montonde ma eze generator ne to kuburie murentu bwati si generator kanisa ne to tumia umuchi yose piga around ira modoto iyo mpaka sikuru tumu ina igere yani muriro ya isa sikuru modoto iyo na tubwate bakabagambi bagwenda gusuke gente kwarole na bakonyera na bana sikuru na bakosoma modoto iyo bandu na bachandegete no ni simiyekera yari kugwa abokora yacho guita abantu abangi sana none cyo mecyasibirange nabo cyari gukwa lakini gatoke parting yana mu rutukeri ndi arengo nanye nabo abamenyi abo nigo batabire okoboru gwechinguru cyestima senseme yo nigo bona irera sara kubwatekana no bonjori buri anene bogotumia chinguru cyestima laiga se itondo bwate biashara biye binyonsi nore nase amagina senare tubugate asamagina uturagirwa estime ya chie kagenda kafura wona gotukumetinga nona magina iga kuba yande boigo nigo abamenya batebire bono nigo bale no bwoba anene gukia ase abana babo bali baguchikuyarigania gukikokora amatemu amanene kubwatekana no kogosererwa anene ekero bali inchira gukia ase chiskuru imanya itonya kwaiga abana ne bagondere gesunte nona abantu maete bagona kubagosanjira bono tuchiwakerio kinaki ngaigo Kenya Power ya chiete kango bono ya tokonyire erinde tona na ke abana baito bagokore kwe amatemu aikire igoro twakorote bo banga abana birobo erinde bagenda chumatata amatemu bono bagotokonya kugosunjira iga erinde togosi na ende bagenda gokore kwe ne batwaru gwaba erinde gikenyoro byeito gechigotigara magega ingo tokona ki omwesimi gwatokonya no nigo babolirie company ya Kenya Power and Lighting anena soro sagia ruakisi enyale ko bage koira egetambukira so bwango na kwene kebuna estime yo yanyale ko bage koirana asekero kebwenerete turara kende udatiga baite bakamnya kabagaikaga igekere agwete kegima kera ba mioka njetima etingange bakwanete bakagenda bono koruerio mbana goche bono lende twale kobolinga ekemwatagete mwale gokwana lende ya yangu moto korogere estima ngere ligaiga omwanchwa omurigire begetaseni kya Ndizi television nechiwa ya chestima echochire anene obogatakati bwa ekegita gegosoa ase ekanisa ono nigo abamenyi bekenyoreke kyalisoe yegotuka ime ward ya Gesusu ime constituency ya Nyaribari chache basabire anene company ya Kenya Power nyare ko bage gwesokia na kwene Kenya nyare ko bage kuirania anene chinguru cyumuriro ase ensemo eye ase obokoreri bwabo bwakiralituko
Ripoti rigetaseni kia Ndizi TV kurwe ward ya Gisusu ime constituency enyali bali masaba ime county ya Kisii eliterane Josephat Amesi Miamano murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu emeroberio ya matemwa manene anene ase grade 6 na boigo grade 8 nigo yabirege gwikirana awase abaroki wabo barachigo chaka amaskaraba matangani ritkoria ankyo ase barachigo chaka numuroberio bwesabu na boigo umuroberio bwegesongo na nigo abarai agusaba bwatani au bagenderete wesokya na kubaganiria abaroki wa Amayia chingaki bagucho isaransa ase amatemwa abo mu director Auta Academy Tamaro Mogendi oyibo igoro munyakerogo bwekiombe kyaba yechukuru cy'abantu nyene asorosayera Kisii nigo aire chingaki echo na kuganeria abale bonse bawo ikaransa sa amatemwa yo Amayia na boigo babe bagokorebya muri kedo bilred momanyi na roboto rwasinchira yo boime amatemwa amanene y'omwaka oyo nigo agochaka abwankyo ase chisukuru chonsi cy'oboroso imeyense ya Kenya ase aborokiwa bonsi baganirigwe Amayia kurwase aborokya abaiboli n'ababwatani bonsi bechisemi omo director bw'esukuru ya Auta Academy Tamaro Mogendi nigo nere asabire aborokiwa koba abalemu ase amatemwa yo arachake ankyo entege tangani ekara mogo chikokora amatemwa ya kimuranche genda noboremu ekiabasongo bakoroka confidence naende kaba focused beke kerengo asa amatemwa mogokora iga amatemwa mogo chikokorera matuka atatu as grade 6 na grade 8 ayitokoroka class 8 mo bana bwoba bonde bwensi amatemu nari ali mogokora ande nababoli ekara mwakoriri temu elimo moko genda break mo genda kokoreka soli iranyare kubabuna bari bari kide scholar mwakora amatemu genda nka mwisi bimoragere muri relax yakego mogenda kokora revision tokora soft revision kimoranyore kartu akora amatemu aba bana baito candidates ancherana mujugo ichanda kuita bose gukora kindi yonse obogima gweka bogenda nigo boigo aboria abaiboli koba abana babo chingaki chingororo ekero bagendete na amatemu abo tinkwe bako kwanira abaigoli mwaka ni school fees mwagolera abana bitabu mwabera mu kwana n'abana na bintu binde binge kimoranche mo basikwa abana beto chi pressure chinyinge ingagweka baita amatemu etali ngakimo kwa pressure asa abana bakoro ku candidates enenga ki motakero ko bakwanira biya ko basemu biya ko bancha na ko bahiki batagete bataka korinda iragete bae tigabayikenga banyora amachari tayari mbanya konya kwenda chindoche na matukata to asabande mono form 4 baguchi kokora amatemu ekerege tambe wakabana barabo baremerere ali baranyare koba no botoireru akora amatemu ase chingaki echo nigo abaganiria aborokigwa bonsi Amayia ase amatemu abo amanene mono ase agikeria oboibi bwa amatemwa abali mu beito abaigoli beito makorire gasi korende nko basaba nga mochi koliya amatemu akoro ku leakage onda cyabangene mwaka nikibesa nga leakage mo kolera abana itotageta Kenya private schools chonsi pi kisukuru cyabanyene Kisii enga kiyeiga tokora amatemu ngatakeire bira koliya leakage bira kongena abana osonde kwento kutongaina Gusii ntolibo na otokukangero toleigo bakanya kutoka hotspot lakini nge chairman yeino ndeze ko batebi binte bumbiro chikokorekana na binte bumbiyo onde bwenzo birengererati kimuranche bitige bono iga ritukoria rero Jumapili amatema taranza inga chairman n'umunyakerogo o Kenya Private Schools Association orosagirwa Kisii County na basabire bonse bikenye ngima na Gusii abana beto candidates Amayia ekromokora matemwa ngoripoteria egataseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi.
Mbia mono Mildred Momanyi ase oroboti ururikirana tugutana nayo nigo muraibense Dr. William Samoei Ruto agenderete kubanekeria abakenya buna nachi gwikirania obokoreri bwaye buna ebwenerete yani gaya kwana chinga kekirana se umusangirikano bw'amasabo ase kanisa ya Sitam ime yaka asensemo ya Karen ime mucho Nairobi asibaigo abagagwa kangambia mono asaba Kenya bonsi asoko enekyo murembe anene magega yobochori obonene gokorekana imense ya Kenya Ruto boigo niga kirambia ababwatani bechikanisa bonsi na boiga barai ase ogokongia masabo koenekio murembe ororokanire imeyense ya Kenya. That we have come of age. Our democracy is now mature. That we can go to elections, vote, go back to work, and wait for the results of the election in a peaceful, tranquil manner. Again, we thank God for giving us a peaceful election. We set for ourselves a new record. The new record is that we can have our competition because that's the nature of democracy. But that competition is about issues, is about programs, is about an agenda, and we have walked away from the politics of ethnicity and hate and division. I am truly proud that Kenya is making strides in the right direction. Because God has given me the opportunity to be president at this point in time in our country, I will build on that foundation, continue to consolidate the nation of Kenya around issues, around programs, and to continue to build a country that leaves no person, no community, no region behind, that we can all move together, because I believe that is the will of God. Asensemo yayo mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua yuboigo oikirana asomusangirikano yo nigarrokana komochia barai bo mobwa Azimio la Umoja wa Kenya bakora no murai bekyama kya ODM Raila Amolo Odinga ase okoroberia koga kwariganio kwamereria kwemeroberio ya serikali chinga kechuboigo Gachagua nigo amwenekero murai wense na nigo bagocha kumobwatsia kwenekia abakenya babere bagwikiraniwa amagenderero. These people who want our children to go to the streets have organized and arranged for their children to go and serve in the East African Legislative Assembly in Arusha. So we are asking them, if you want street protests, it is okay. But for them to take place, let your daughter come from Arusha, let your son come from Arusha, and physically lead the demonstrations. To encourage you, we want to tell you, the people of Kenya are behind you, please carry on with the good job you are doing, and we ask these Christians to continue praying for us. For the avoidance of doubt, the Ruto administration is solid, it is focused on service delivery, and will not be distracted by propaganda, by innuendos, and things that do not make sense before the people of this country. Abaraya ubare ababwatani bobo bwa Kenya kwanza nigo bagenderere ko mumochi murai bekyama kya ODM Raila Amolo Odinga ase ukubayegerera aba commissioner banebe kyombeke bochori ne chimbebe IBC abo bagenderete ko tukwana boigo ko unenkiwa igoro yobochori obonene bwo mwakoyiga bakora wana Julius Ruto yoromo bungo keses amo no senator obwe county ya Nandi Samson Cheragei nigo bamuganira murai bekyama kya ODM korwachinga ki Chinyororo eriorichiko kubwatiwa buna ebwenerete. Kuna petition ambayo ilitoka kwa raia ikakuja bunge kwamba wale maafisa wane wa IBC ambao walikaidi wakati wa uchaguzi wale tunaitanga T4 Chereras. Hiyo petition ilifika bunge, nataka kumuuliza Raila ajie nafasi bunge ambayo ilibuniwa kwa constitution ya nchi ya Kenya, na yeye alikuwa kipaumbele kuleta hizi constitution, wapatie nafasi bunge wasikie matakwa ya wananchi na ile petitioner. Iwapo
hiyo wakipata haki ya kwamba waende nyumbani, hatuna budi waende nyumbani. Tusiweze kuweka tena nchi katika taharuki. Tunajua agenda yako ni kuleta maneno ya mass action katika nchi ya Kenya. Tumejua wewe vizuri na tumekuelewa vizuri. Tunakuambia raundi sisi kama wa Kenya tumechanuka ya kutosha, na tunajua haki yetu. Sasa tuko na shida mingi ya njaa, wapa wakazi, uchumi uliotorora, hatuko tayari kwenda kwa barabara. Kitu ya muhimu, waja petitioners wafanye kazi, tutauliza raia, watatuambia, na kama kuna makosa kila mtu adhibiwe kulingana na makosa yake. I want to say here in Nandi and request Raila Odinga and his team to allow the constitutional processes to take place. Hatutaki watu wanaenda bunge kusumbua wabunge wakifanya kama Cherera, na wale walifanya makosa kinyume na sheria, sheria ifuatwe. Kama hawakufanya makosa, sheria itaamua. Na kama Chebukati na wale wawili wanaenda kuretire January, serikali will gazette, and I think there will be a panel to vet and create a new IEBC. Ekero ebirengererio na baigoli berera ligendrete koenekiwa kubatkana no muroberio o genetically modified organisms ya uyorengete kore gose umuroberio o gokoreta chibando kurwase Chinsa cheiskogendrete koenekiwa imense ya Kenya nigo omuteneneri bwa bokoreri bwa serikali Felix Gusii aganirie abalemi be chibando konya chibando chiabo chinga kiechiga ekero bono emiroberio yagendrete Gusii nigo airo koboko muroberio o GMO na teba yengo bwatkana no kubura wechibando ime yense ya Kenya yani gaya kwana ase omusangirikano okero mwaka ase kanisa ya AIC eyo gotoka Chinsa mochi ya Kapsabet ime county ya Nandi chinga kiboigo aganiria banasiasa gotaswana na GMO na kwenekeria abaremi ibechibando buna nigo barachigosirwa ne serikali. Serikali iko na mipango ya kutosha ya maendeleo, mambo ya kusaidia wakulima, mambo ya kuhakikisha kwamba wakulima wanafanya kazi yao kwa njia ile ya rahisi. Tutawezesha hawa wapate mbolea bei ya chini, tutasaidia wao wakulima wapate mbegu ile quality mzuri na ile bei inayofaa. Tutahakikisha kwamba tumeleta mapangilio ya mechanization ili wakulima wetu wafanye kazi kwa njia ile inayofaa, kwa bei ile na wanaweza, ili uzalishaji ya chakula iwe kwa ile level ile tunaweza sisi wote tupate chakula ya kutosha. Tumesema kama serikali tunataka tufanye registration ya farmers, ili mbolea ikikuja tunajua mkulima Bishop eka yake ni eka 6 atapata yake. Tukiona Musunika hapo atapata yake 20. Namna hiyo sawe hapo apate yake 5, ili hakuna mtu yule atakuwa na shida. Kama tunataka tusaidie kwa mbolea tunajua ni ngapi. Kama ni mbegu tunajua iko namna gani. Kama ni mambo ya cereals tunajua ni wangapi. Ekeombe kia banyagitari ya Kenya Medical Practitioners and Dentist Union KMPDU nigo bagosereirie goche kugenda ase umugiro gwemeremo onye serikali tedigo chigwikirania amagani abo nenali babete bakubeka ese yokoiwa naso mwaka w'ekibibere na 12 no mwaka w'ekibibere na 20 no yomo nabona nigo baganire serikali gwikirania amagani abo erioko baroroberia chinga kicho bokoreri bwabo. We as a union are going to start in engagement and embark in consultations with all stakeholders in the next few months. And these consultations will be to ensure that we have the implementation of the CBA 2027 and actively engaged in the negotiation of the new CBA 2021-2025. And the union will consider all the possible actions and even including calling an industrial actions to ensure that that is implemented. Being cognizant that healthcare is a devolved function, we demand that it's about time that budgetary allocations to county governments be reviewed and increased to address the majority of the issues that have caused industrial disharmony between the health workforce and the employers across the 47 counties.
Waziri wa Public Service and Gender Aisha Jumwa nigo arurogo chika buna abasaebe kegoriageke anene inse miaka 15 abo bagwikirana asemiyega ya matanga chinga kichabo tuko emeyege manyikaine buna disco matanga babe bakoimukirwa ege tambokero aniga yakwana chinga kichogo chake beno muroberio bugokora mangana yechise gichegenga imeye county ya Kilifi. Hii disco matanga ni kitega uchumi. Na mimi sisemi disco matanga zisiendelee. In fact disco matanga ziendelee. Lakini polisi mfanye kazi yenu. Mtoto wa chini ya miaka 18 akionekana kwa disco matanga tunamshika ili mzazi wake akuje tushike mzazi tuweke ndani. Ni kweli ama si kweli? Na mimi bwana county commissioner na timu yako hii Kilifi nataka nipate results. Nakobwatkana nobochori bwa mchujo bubakorekanite ase ensemo ya Kandara nigo shegenjoroge enyorrete obubwi bwetigiti ye kyama kya UDA awase enyorrete chikura chiribu isano na ibere chimi isano na isato merongo ibere na isano nemo nakobwa abande 13 abo barenge kurwanirira ekero egose tigiti eyo okwana chinga kyecho njuguna nigo abetega wakangambia mono na korie ira yogo chiago ikirania onsi onyega guchakochorwa kuba umuchumbe wensemeyo. Senyo ilikuwa ya haki na uhuru kusema kweli, isipokuwa ni ile matatizo tu kidogo tulipata asubuhi ile ya kuchelewesha ballot boxes, lakini zilifika tukaandaa. Uchaguzi ulikuwa wa kuaminika na watu wa Kandara mali wako watafurahia kujua ati leo siku ya leo wamechagua Jamba ya Wera, na Jamba ya Wera ni Shege Njuguna Kandara. Nichukue nafasi hii niambie naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi kwamba Shege wa Njuguna amechukua tiketi ya UDA, na niwakaribishe wanasiasa wote wa UDA hapa Kandara wakuje tuongee na Wanjiko wa Kandara, tumwambie na tuwamuelezee maneno yenye tutafanyia huyu Wanjiko wetu wa Kandara, ndio Kandara nayo tuendelee mbele. Wito wangu kwa wapinzani wangu ni kwamba siasa sio chuki. Ile wakati tulikuwa tumekutana na wao tuliagana kwamba mwenye atachukua hii kiti ataita wengine ndio tukae chini tuongee maneno na tuongee siasa yenye itapeleka Kandara na mbele. Chinga kiecho ni gobochori obubwa mchucho bwa betbo korekana ase ensemo ya Elgeyo Marakwet ase kirgo kyobo seneta awase William Kisang abetega kubwa etigiti ye kyama kya UDA okwana chinga kiecho nigo atebetemna nigo ari no kwegena na nigo barachikobwa asobochori buri mutwe. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru watu wa Elgeyo Marakwet County kwa sababu wamenipatia nafasi nyingine kuwa kiongozi wao. Sisi tumesunguka Elgeyo Marakwet County kuomba kura mpaka jana tukapiga kura. Leo asubuhi matokeo imetangazwa na nashukuru wana Elgeyo Marakwet County na Mungu kwa sababu kwa hii nafasi ile nimepewa ili nikombe kama candidate wa UDA tarehe 5 Januari. Na also nafikiria kama hakuna candidate mwingine kutoka chama zingine, kwa sababu tulikuwa wengi. Nafikiri wote wenye walikuwa wanataka kupigania useneti wa Elgeyo Marakwet County walikuja chama chetu cha UDA, na hao wote wanapenda chama. Na kwa sababu wanapenda chama, sidhani kuna mtu mwingine atasimama tarehe 5 mwezi wa Januari. Pili ni kuomba wenzangu kueleza hawa ya kwamba kwa sababu tulisunguka tukomba kura na tayari wa Elgeyo Marakwet County wameamua tuheshimu uamuzi wa watu wetu. Abarai aoni go bagendrete ko bwatoka ebrengerero byabo ko bwatkana nengana yo kubutwa kwa ba commissioner bane bekyombe kyabachori ne chimbebe IEBC omubunke Onandi Bernard Kitur nigo arure kerengerero kya yasatero na nerebuya aba obisabo babe bako gose bagotereni wemeremo egekogera bakenya na banke baganetie emeremo abarachikwe wali bagali ogikirania obokoreri bore oburonke naboigo obo bwasyo kunekene ase kyombe kyo kya IEBC. What
what kind of behavior the 4 commissioners displayed during the announcements of the results. It is all in the clear. And I can tell you for a fact, when it comes to the floor of the House, those 4 commissioners, we have other better Kenyans with greater integrity who can be able to serve in that set. We have 50 million Kenyans, and several of them are qualified to be the commissioners of IEBC. So they should be prepared. When that will come to the floor of the House, I can tell you for a fact that they will not be retained in IEBC. Of course, it will follow the due process, so we are waiting. It was in the Parliamentary Service Commission. Those who are vetting and listening to their views, of course, they refused to appear, and there was a walkout by the opposition, but let them prepare for it. The 4 commissioners, we have better Kenyans who can serve in that capacity. In regard to Azimio team, that is just a story they are saying. What do you expect of people in opposition? They will just want to make those, far-fetched statements. You cannot say they were given a fair hearing. Some of them did not appear in that committee, and some walked away. So how will they be heard if they are leaving the plenary? Because they know they are already guilty. Every Kenyan knows that they did some very shoddy job when they were doing the announcements. Every Kenyan knows. Tingakia chioni gomokonyi bw'omugavana we county ya Kakamega Ayub Savula aborire abachumbe gotiga gokorera cheche engana ya IBC asata ebire buna one ba gochakogendera igo engane yone chekoreta chisegi onyoko iwana ngogo chakobororo boikiranu. Nataka kuleta vita Kenya. Cheza na kitu inaitwa IEBC. Uchaguzi uliisha. Supreme Court ikasema William Samoei Ruto ndio president of the Republic of Kenya. Naambia Mheshimiwa William Samoei Ruto, please ita watu wako wa Kenya kwanza. Wewe Raila, ita wajumbe wako wa Azimio. Weka hawa wajumbe pamoja wasiletee shida Kenya. Sasa ile mnaanza kusukuma hawa Chebukati analitaya anaenda nyumbani. Sio hivyo? Process ya kurecruit Chebukati ifanywe kwa njia ya amani. Hao commissioners wengine walicomplain hivyo uchaguzi uliisha. Is behind us. You two leaders, William Samoei Ruto and Raila, put the IEBC commission together for the confidence ya wananchi. Bure vita itatokea inji, tutaishi wapi? Kubatkana no muchando bumurakera uyogendrete ko bwata abamenyi bechinsemo aonigo en serikali yense ya Sweden yabwatokire obokonyi bwechiringi chimilioni 25 ochiase abalemi betugo imeye county ya Isiolo okwana chinga kiecho na bari amangana omwambassador Caroline Visisi ni gata ebiro bneinenchira yemo yogokonya gukora omuchando bwenchara nabo igomurakero yogendrete ko enekiwa. Support the 25 million SEK will cut across 7 counties. You can see the way the communities have apportioned like 24% into water. It just tells you that the communities are making water a priority. It's priority for water, whether it's power, piping, or just dams, or boreholes, or raw catchment, or water management and water mapping. Plus, they have put a lot of money also on the livelihoods, on businesses for women and youth. And I was been up in Marsabit and Isiolo and at people's homesteads, and I've been able to see it for myself how the women have been able to tend to the acacias, to get an outcome from some of the trees, to cultivate hay so they could have to bring over when the situation for the grazing is not good, and many other activities. And they told me themselves that their life had become so much better, and they have also come together, they feel stronger, they're able to speak up for themselves. Abanyanyimbo korwa sensemo ya Hispania ni gobabe kabiara chibuni emeronko ebere chenyasore echo chisaine chingi chimilioni 5.5 chichichaga chirase nyombe yemo ase orubeberwa Kenya na Tanzania na nigo chiarobeire koirwa ase omucho Nairobi wekabana nigo mukagero yomo abere gose abekwa byara oyora chiko ikiwa bosube kigambiro abori tkolia ankyo chinga kigekuro kegendrete korwe wachiase bonsi balia barabe bakobwatraniwa no busare wechingencho au na obonya na bwegotumeki wechinyasore ani gaina kiwano mo county commander we county ya Migori Maki Wanjala.
Mwenche muri ribonekera ngukorera Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobwikiranu omurike tubamangana ye Chigosori ndemo Stephen nigakomanya bunari tkoria rero nigo egosori ya kibusani ya nekiwa ase semo usase chiro ya rigoma awase timu ya Ndizi TV FC yabage kogosoria ne timu ya Global Legends FC korende ya ase timu echibere cyabachikora makari yo kubekana Chigori Isato ase Isato ase osoria kabere Ndizi TV FC nigo yabage kogosoria na Keroka Legends FC ase Keroka Legends FC yabage ko yeita Ndizi FC Chigorinye ase ibere kwenda yo mnaenda amange ekarore keritkoria angio no chikumira na nere ria kumanye amange kubwatikana nikimina nikyo cyane kiwa ase ensemeyo wikiraga mwancho muri nongo korera Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yo bwekiranu kubakira ngambia mwana sogo chora ko bananchi wikoma erio balibonsi twabato kubwatirana ko enekya wikira asencherere yengiranu na barabuni gonko bakira ngambia muno nyina nabako gendera gotonyora ase website yetu witira www.ndizitv.or.ke aso mutandao Twitter nabako twitwetera @ndizitv news ensemo ya YouTube tonyora witira Ndizi TV news nabayigo ensemere ya Facebook nigora tobwatu witira Ndizi TV news digital nigo wakabere na nche Everline Osero twakubwatira nere ko enekya wikira sensemo imanyererio nigakoro kwa Auta naboyigo Abigail Nyanchama oyo eneke una chibi cyane ryo gichawe keire ase enchira ya bene tokonerio burigere boro buyachinga kichonsi me ya Ndizi TV nabo bwansubo mu Gusii boyigo twara obutko botoyereru Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii omurigirya bwa television ya Ndizi TV bono nabukura ry'ubunchurya bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryo wikere abarigirya kuruchi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo eryo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurubuli okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.